Higher Secondary Satlang ang thek aputha Karbi Anglong Thomas Council Education in Charge EM Richard Toby Ben lam the chipak langpong. Higher Secondary Satlang along Pan Trok near Kebra Trok si pen distinction kachipalong dun. Church of God English High School along Ningkan Phua Pharman SMDC Arpu Kimi Kelar. Karbi Anglong life kilang do anarat panstame kardom pajireglo. Nili birta than mang pisami beauty bepi non birtang tonpen arjuponitha. Kidamtang jangmi pochiklo ni phain kora near Keparni Assam State School Education Board pen Higher Secondary Satlangang theng paklang pondo. Bangso tingpen Karbi Anglong Thomas Council Education in Charge EM Richard Toby pen methang bohalong perangkia mai ingni ponlo. EM Richard Toby pen kaning je ponke aningkan wang pen le langdam lu pulutangte pining surini rain kora troganingkan Higher Secondary Satlangang thek abangke misena somsi thek ponlo. Athi kedamtang ningkan phoprang ke Higher Secondary Satlangang thek 80% pen abersi thek ponlo. Sitame nona bangke pejo pen Higher Secondary Satlang ki unatuma phai nang bad bomlo. Mati ang songsi arlu bomlo. Lasti pining surinera inkora troganingkan Karbi Anglong along 94.10%, West Karbi Anglong 98.36% an chipalong dunlo. Lapen science stream abangke Assam along pen West Karbi Anglong si akang tuyang ding an chipalong dunlo puta EM Richard Toby pen ning jepong. Langdam senang non kidobom EM Richard Toby Education in Charge long det pen surinera inkora ki thomaningkan Art stream Karbi Anglong 51.93%, West Karbi Anglong 72.41%, Commerce stream Karbi Anglong 81.16%, West Karbi Anglong 97.18%, Science stream Karbi Anglong 73.82%, West Karbi Anglong ke inuta undunde. Surini rain ko raplianingkan Art stream Karbi Anglong 75.09%, West Karbi Anglong 86.57%, Commerce stream Karbi Anglong 88.01%, West Karbi Anglong 92.59%, Science stream Karbi Anglong 86.13%, Lapen West Karbi Anglong ke inuta undunde. Lapen surini rain ko rapuanikan Art stream Karbi Anglong 64.54%, West Karbi Anglong 81.3%, Commerce stream Karbi Anglong 80.57%, West Karbi Anglong 97.14%, Science stream Karbi Anglong 65.36%, Lapen West Karbi Anglong 100%. Lapen pining surini rain ko ratroganingkan Art stream Karbi Anglong 70.25%, West Karbi Anglong 83.17%, Commerce stream Karbi Anglong 82.39%, West Karbi Anglong 95.65%, Science stream Karbi Anglong 94.1%, Lapen West Karbi Anglong 98.36 pusi EM Richard Toby pen pachinipon. Lapen aprang penle langdam lo plotang te Karbi Anglong nong ke lo kachar nat chihung piklo pule matha damta himnuni. Lasi Karbi Anglong Thomas Council Education EM Richard Toby phantami Karbi Anglong rat sitami kachuru pajer pona bang kenang soddu. Education and I hope that itu pakar pun bomlo itu terlong di negara donang itu pakar di apa itu boarding itu kami minta ko ang bom itu ini apa nang ko se locally anti nana ada itu yang kami so awareness became hectic and wrong ang bong atop ano long at kami long for together apo itu milita kami sa skill quality education ko mandi akan content sekian pemandina alat Rajasthan Report Karbi Anglong Live. Hironi PS ki parlo rikang mihom
number si arong amikar Bidyaram terang na pen amina intipia sopi smin terang pi sardok po rong hang academy higher secondary school pen higher secondary final exam along phan trogner kebra troksi pen chipaun dun si distinction chipalong dun lo lason si alang li po pai puan si kiduklo arni wang bang hem ka chongdat pen si aso phan lu pachari lo apo bang hem ki kim chongdat pen ape bang ke school along an ka chutun dun chot pen si asupia phan lapuan kabor I dun pen si misen satlang ang thek chipalong ponno lason si akang tuyang deng ka chipa charli dunlong jia phan akithe ki ding atum aphan chuningri ponno Bangso Higher Secondary Result Kimisen Pojulong si Karbi Anglong Thomas Council Board Chairman Sotro Singh Teronta ahemalong an damsi humri damlo lapen kimi kichokalam chingki jithan chimum tekang padopong Secondary result bangke pilo pen ke alang lisit ladak pen ke 87.20 laso ana percentage long pen alang li distinction da long lo par ke all subject par ke first division laso result long lo pen ning arong lo alang li lapan cepa kosto pen alang li ke pas laso ke mesen na joini nili dak nang humri lo pen along same metric ke pas a candidate tumlong same nili humri dam par ke non higher secondary ke pas long same humri bom pen non asmin terang pi alang li long pini non nang humri lo kadom nili men lagi asmin terang pi nili arong lagi wanong rikang mi hom nili pomen bidaram terang nili payamen animaing tipi lapen nili igamen bange sarong ki terang lapen nili HS ke sadok porong hang higher secondary school pensi pass ponlo nili percentage bange 87 anwan lo aprang nali kona school sila school nili class 1 pen non HS pass pin anlo ladak sadok porong si kidon nali tumi school long bangko ando non son la HS bese to nili tum nili batch along bange 13% do ano bong da pas lab long pass lab lo non ke konat sigi doni la pe ko pi stream se ani ko mat non nili ki doni pu bange chini pame melang hem tum pen chingwai nang la Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live RET 2009 Arona Tengpen School Management and Development Committee Pini RD Dojot Pen Bangpi Bangpu Atuma Paning Kan Po Parman Ingvai Ponlo Loke Charlie hin RD ki pi pen ahok pet ke thekiri kape doji lapen khelong ri kang thur ponja phana ke mang pensi Pini Church of God English High School along SMC Arpua Bando an lar ponsi Budho 2009 RTE Arona Tengpen SMC alar School Management and Development Committee mate thi hek pen SMDC along Kimyar pu piponsi ningkan pho phan pathik pen jongpondo Kimatha ki claim kedam angkang pithin chot pen school lo ke charli kim somar tuma phan ke pathek ji abidi sore do an pen school ke lang ponje phan ari do jot pen jingwai ponlo SMDC tum thedung school ke pame ponje phan ar deng ponpo SMDC ki mi kang vailong tebok terai somar ape po tuma phan bangpli ingwai ponsi osomar tum school ki dun ki pangdum ji lo than bang tum kaita lo ke pathan ver pen lo ke thek mu choje phan mang ponlo Osomar pia potum jong si school along kachirap tun dolote osomar lo ke charli kaching bai do poputa headmistress tiplang rapsang pen than paklar lu than ba tum phan seke ki pi chot pen ke thangnar ke mi ave bonta osomar pen apia potum pen chirap kling aphisi ahok pet ke charli hin kachilar dunji puta pachini SMDC President Mate Ami Phu Dr. SK CMLE retired judge District Council Meghalaya aphan RPP pon la solo Dunme Puan Parta Academic Coordinator JK Basaya Moit Aphan Arpu Pilo. Member Secretary Arpu Headmistress Tiplang Rapsang Science Match Lothan Barim Ranjit Teron Aphan Kang Vailong Village Council Development Committee VCDC Ward Number C Commissioner Akehai Basa Teron Church of God Lothan Bangphu Wellington Timum Rongasar GB Jengi Hi Osomarape Tum Pen Kadom Hansepi Promita Bepi, Kadom Rong Pipi, Glory Derapi, Miri Rong Hangpi, Atumaphan, Invai Ponlo. Hala Purani Hansipi, Serbin So Kropi,
Firmi Patorpi atum phan invite pono computer ke thega bangphu Robinson Ronghang Kangwailong senior donor Reverend Pilkingson lapen DDMA along Klembang Phu Starwell Ronghang aphanta invite ponsi ardi doklong ame kangning samjin pen pijut pon Kidamtang SMC tumaninga klong pen Church of God English School along Mission BD Sore ki pidun kelang duna jok HSLC satlang pardun ron ke pas era jok ning kachingdu ning kang sam ang thet man peng pipon Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong life West Karbi Anglong Assam Legislative Assembly ke parlo lakha pharoi sira kresi rongkhang lapen lakha pharoi sira krehini amri elisi angkangalong BJP asong pen Dr. Liram Ronghang pen Dr. Habitiron lapen halpu APHLC Alliance Party pen Bikram Hanse lapen Augustine Inghi atum MLA anghoya baha kachepati vote ke jok tang VVPAT EVM doan strong room along kibi kelang dun kri pen ahok pet ingthirjer vote aphai kelong ji ke hona tum pen rarphan aning pathe Legislative Assembly kilik Assam angkangalong kidamtang jangmi pojiklo ni phai sirkep along si bangpharoi sirain koratrok Assam Legislative Assembly pharman kangwai pedolo ador ki so vote nonang kili ji aru jiklo ni phai pli kelakha pedo ponpo West Karbi Anglong District Pharman Lakha Hini ke thak pon pharoi sira kresi rongkhang lapen pharoi sira krehini amri pen BJP lapen APHLC Alliance Party ang bongsi MLA ang hoi kangni dunjia phan kilik chidan dunlo Havara ra tumstame aning ka chingsama bangphu phaning waidunsi amitha party mati aning ke dok aning ka chathia bangphu bangphia phan ing samjin pen vote jogdunin tilo West Karbi Anglong Hamren District Commissioner Asai Hemadung Strong Room ki bialong BJP political party lapen APHLC Alliance Party atum ajo phirlo megjang je nojang je kehon kelangchari dun chipatu printilo strong room along chiklo jon plengkai kehon dun pen hawararat aning kache thea tengsi hon dun pen langdun pamilo puta lamthe jaipon kirem ke hai kera tum kumar phansi vote ke jok ke ong muchotma abang phusi aru achiklo ni phai pli arni ke hai kangne galun batpon poputa APHLC claim bangphu malongkiri teron Congress pen ranjit teron pen BJP pen Mongal Singh Ronghang pen ningje pon tangte phirangke thingno strong room along ke hona tumalam phu arjui sina itu thaka bang kana kosong se min tu bang dak strong room long bang kana itu telling si megang jetin lo ku BJP pen katolo ke chauke dolo Congress katolo ni tum alliance pen bang ni tum bang ke dak bang ke aju bang ke bang ke thi tum lege bang no ke thi giding tum le bang anstan le tum bang dak ke chardon la lo ar o tum bang ji la pen DC tum bang ji SP tum mijing la par ke la ar o tum hai tum cholo Da songom kita wes segmen project agari jelo peloson ke bang ka humri do ma. ave dak telling ave itu manta dak awal ni lige BJP party mata dak Dr. Tuam Ronghang lapen Dr. Habiteron so strong romalong pekpon so strong roma duty agent pakai itu mata thang kisung dawe no mate milang ka paka lapen ini la makai jero phelo pen garim to son ke wang ka ave dake bitung tuman pini dang nang kahum report chorolo alang li tuman aprangsi lapen pini dang ni tum strong room long ke do lake nili INC pen si nili panang ke tojon pen nili ladak ada candidate pen lapen rada tum nang acho kapen si nili dak nang hondun lo lapen dak ka siksa ka bangke kapre ka bangke pini gari wang taho pini AVM machine hack dari tholai bangke tangta ave si kami daga bang asap so ining ke oilang alam bang kila pulo ne kijuna lang lapen lahai bang ke mitang pocket pen lapen dak candidate tumben si nutina candidate si kakera pen so lang Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live MMP PNA tovar amen pen langmin so pen nok terang kroipun atovar kilometer pliajak anta kipatang thek thidet pen ajo hawara phan thedunga kisung chetong nang koklo
Hamren nong sopi ke West Karbi Anglong district himpilo pustame dongkamukam pen hamren gari motor ka cheleng punje phananta mission iksibatovar kipi non puta kipatang thekthedat ke manghunimi Assam Sarkar pen kipi pon Mukhya Mantri Pakipat Nirman Achani MMPPANA Amen pen kilometer pli langmin so pen nokterang kroiput atovar kepasilam jia phan sangpi Amphu tiron pia phan surini rain kora ke thompen inkora pli contractor kam pipondo labang so kam ki clemesen lapen apor pen ki petang pamije phan PWD Baithalang So Road Division Tongkamukam along Asaipu Executive Engineer Hiranya Kakati aphan arpu pipondo bonta tovar kasilam ponjia phan kilometer privet ajak anta apor pen ki patang thekthira ke hamran ongsupi along ke do mate inglongarat aphan kilang ki pangkhriang thek lang daklo labang so to warjong si thoi malom puason te ki tang pen kachelat ajirding pik anbu puta hawarara pen chithanunti Karbi Anglong Thomas Council ke charia tum executive engineer contractor kang vayanta ani gi siperason si mandet hawarat hangjong hai tovar ka hingno pujong he social media chatai pen chenglok me meeting along Karbi Anglong Thomas Council ke chari CM atum along le Chorju dunsita anu chiden dedet ang theke non puta tovar ki patang tiang thek klang daklo halapu West Karbi Anglong District Commissioner DC Sangpi Priti Kumari IAS pen chenglok saikam saipu gazetted officer do an stame ningri seran pinlo district MP hamran ongsupi pen dongkamukam ka chileng tovar da network tower ke somkavi pen tovar ke me ka pen si ko an Karbi Anglong Thomas Council tum kaching thurakam ki claim claima thek daklo puta jongpon am bhuteron pia phan kilometer privera jak atovar ko pia porsi ka selam petang ne det mate petang thek theda rakisum Karbi Anglong Thomas Council ke chariya tum kelang RDP dunsi ke patang da prang chia phan hawara pen chuningri padikrimlo hala putovar ke selam ka petang ti anta kalilang kalwat ka selam anta aron choklem kali derajo gari motor ki vegatum ningri jong an pinlo MMPPNA scheme mate asai deng nangki pipen nokterang rong siara thurpak aningkan wang gari motor kang doidun lapen arlong sangti ke thokpen gari motor ke pachileng nang set pulotangte Karbi Anglong Thomas Council ke charia tumpen sangpi amphu deron pia phan kam ki pike hawarara aphan nang ka chinne ka phan chotlu puta ar bokpon budam no nang hawar ka prek pen district MP along department thong ke balong kedam anparta DC SP aphan ka chetong dam ko anonya ki sum chetong danglo Kichalia hian la pena sona son interview ki pidun hamren ong supia long ki pali long lia du pen chenglok arve ke janga hut inghan kang thera long kachingkoi ki tut sirsang marang pen hamren kapali nang do uluputa che thananti hamren arar stami dongkamukam diphu ki dam tovar ka hingno jog gari ke terpenta pangthek mi puta kachini atum kangjin so pen che thananti tangte hawarat ningki pungpen lamthi ki jai arjuik sina Pini aku nili tum ladak lupu pen ke bang abang ke dam ke bang so bang ke arleng do piklo la pen state long pen sta bang lo di mahasau pen sta bang lo lada nili tum ha ladak strong room lo nili tum bijit dam la so bijit dam long sta me la so to bar se nili tum bang lo dam lo sta me non counting hot sta me un an do an amunit amuluk sta me MP MLA CMEM pen nge cheng lok sta me la so to bar se chehla lipo la si la so chehla long bang ga do ka we la ke dam ke bang tum sida mi kasik sa ka be dadang po Ini sta non pen dat kedolop tip form lo. Pen petang sedat si nilipurai mangke kumara sian uma sokche MPML ma ke sudah bagai tang ke report kali teluk sondom lo peni tungke long sorgan tu masih munage next election ma ta bang thu pen si aro chedam thuruk pen aro chiklo joni bak chiklo yon thom bak do pen si aro che bang thu si non election podok dok ke bang thu bang last lo sudah de lo taksi di kok lo pare center lo wer bulune hot ni ya tin gi so ang thok soi po par ke thok se de dam jui ang par ke lah hati dam jui po ke ko wang thu po lang thok pri po dam jui ari tin koi thu ke hola thak long da theng peng den ta ching koi bang du pi lo mek sang marang ta do lo la pen hala
dong along ta gari ka cibung la puta ani wang ta la so towar adap jopani jopada ta la so towar sini to hamram pen ke dam ke bang amon si ladak badua kontraktor badua bang pubang pitame ladak un anake prapen non themanon barikha chalanang ke lelo ilitum kache bang kache dam aki sundo ko la si badua kontraktor bang pubang pitame alangli un anake prapen la so towar kapa messenger pansi nilitum rat hoi pen lo mate nilitum hoi pen isi kachuni ri lamba la pulo Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live. Jangmi po chikloni phain coroner kepani Assam Cancer Care Foundation ACCF Pliang deng kisengani ACCF along tin along tami talon pono Assam chot kalisi ni hang ni repang kang along cancer ki so kilong atumaphan mission pen si kilang sai deng pono ACCF pen laning kan pliang bong India Prime Minister Narendra Modi lapen Ratan Tata tumpen kang pupon hum troxy cancer hospital along pen si se lang pono Pliang deng kisengani ki talon pen pachiton ponsi kachirok tok alun jertami ing pupono La solun ke Rupam Bhuyan si kabonda lapen kilun lapen Sasankar Samir si alunjer kitok. La solun pen ajo Assam Anglong raratum cancer ki sophan kachisong ahin nathu aning rungpon popusi aning chipathepon. La som si pratyasa pu kapre ka khelam pen kabonda pon alam sai sitame ing pupono. La solam sailong cancer ki sokilong atum kimi alamo Doctor kiso kilana tum sorkar pen hamphang song chirap pet pen cancer kiso kilong atumaphan se kilang ponaputha ke hui tok pondu bini ke talon an melong inura sai khi ke hoy kaning je pon ke asaman chot kalisi ni hang ni rep asotum mission cancer se kachelang je phan hiluving adim kedam jok plot heno ACCF akimanglo laso ting si kapre adim along mission over sai pensi se lang pondu Pinil bang so me long kedam tang ningkan pli ang bong cancer ke pavir je puthak ke claim pona puthak tami che than ponlo lason tak thaksi dipu cancer center long tami se kachelang adim kiso ke honduna tum pen si bang so me talon ponlo laso hu jasmet se kachelang tum ki phu kiso ki meji ning kachepathe aning kachepang tangan parta se kachelang sek kirap kilong hi huela mu che than ponlo se kilang ponang thek memento tami pajir ponlo Laki se kachilang tumaphan arpu ke do tum kimatha kachinghon aning do pong the ke paklang aphan Chithan pon me ACCF ke Assam Sarkar pen Tata Trust chilang pet pensi ke bang ni pon labang so sai jasimet ke Assam arwalong cancer ke so kilong tumaphan mission pen se ke lang pon ador ki jum pen mission se kachilang avarsai ki pon hello News report Karbi Anglong live Pinya birta kalapon si kang ton ponilo karton